mwami wanje. Satani yarazi ko akunesheje, ibyawe birangiye. Ndetse bategeka abasirikare ngo baze ku gituro cyawe bagucunge neza. Ariko nyuma y'iminsi 3 gusa werekanye ububasha n'ubushobozi bwawe. Erega n'ubundi ntibari kugushobora, kuko waruje gukiza isi, uje gutanga amahoro. Intsinzi yabera nguko uko yabonetse. Intsinzi yabera nguko uko yabonetse. Ongera wivuge, bamenye kuri Imana. ongera wivuge mwami, ongera wivuge Bamenye kuri Imana. Yesu we. Ongera wivuge, bamenye kuri umunyembaraga. Yesu Yesu ngwino wivuge mu buzima bwacu mwami. ngwino wiyerekane. Yesu ngwino wivuge. Mwami ngwino wiyerekane. Abatakuzi bakumenye, bamenye ko ushoboye byose. Wasiwe, 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 waba ukenewe, waba urwayiwe, wamakuba we. Nubwo mwagurutse ariko Imana iraje yivuge, 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 yivuge. Ibidasobanutse ibisobanure, ibidafite